ratana moshimane o nthatile ene nna nketsetsa everything vele. That's nice. Mara ke batho ba abusive ha re dutse ko bojwaleng ke tshwantse ke dule ke mo shebile ko matlhong ha nka sheba ko siteng batho ba le kaofela ba mole ke baka so le TV a ke tshwanela e shebela tshwantse ke shebele ene ko matlhong chomi ya ka ka letsatsi le ra ba mmolela re ya ngithi tshela ke inhle kakhulu Mrs South Africa kundlela yonke intombazana Mrs South Africa just so mngani wami ene ngasikhathi umubi umdala angithi ya understand le nto kama kwesikhathi ngamitha Danake. Yo manje ukhipha umubiza. Okay, bangangibamba sawunesibindi bazoyimithela nawe into so. Ngishayise ngegate mfana sichitheka isisu. Vele masichitheka ngimtshele ngithi ngcono uzibulalelo wakho umntwana. 3, 2, 1, action. Sanibona nimelanga busheni molweni. This is a girl Lara tonight. Do intombi into bafethu niyazi ngithi. Soweto podcast Love Heist. Kwaniwa bafethu. Latse ba nna ke dira ke le tshwarela dikatla every day every week. Latse ba kere. Too short arebialo. So bona kunjani? Kunjani? Hayibo manje washintsha voice kunzakalana ngabantu bashintsha ama voice namhlanje. Kunjani? Unama dimples futhi. Kibwele Osman. Ubwalele bogang Olifante. Olifante. A go go stie ko mo mos. Ona le bokhalata gore Olifante phela o stie ko. Okay, o slebogang o tswa ko kae ho etsalang ka bophelo ba hao? O rata o etsang on a daily basis ke nge we enjoy yang je? O slebogang o tswa ko Kagiso maro dula ko Dobsonville ona no. Okay. Mara ne ke dula ko Scotpola like motho ke tlo buang ka ene ko Scotpola. Okay. So when o rata o etsang on a daily basis? Ne ke sebetsa ke sa tlhole ke sebetsa mara ke re o itse o le ngwanyana go kasi o dutse ke dula le bashimane ke diploma le bashimane ba tlhatsa dikoloi go ba mnati ba feditse ba isa dinto tsa teng ke tsefentse o ema before ke kena go ditabeng njwetse ra reka wine ra reka botswala ra no mara wena wa tseba etsa ke e tlhatlhamolla diphate ka ofela mo mmeleng etsa jovicho so wena go etsa wine so nna ke ditshomisa ka like ona boyfriend ta ka go bashimane ba diploma le bona like I diploma fela go ba mnati ga boshapa yeah okay Oslebogang nice to meet you ra o lebogela mo Soweto podcast so o re tshwaretseng o tlhakane le mang ho etsalang ba go kila wa bona di red flag jwang honeymoon face re tlotlele le qadile jwang le hlakane kae okay nna motho ne ke dula le nene okay mme wa ne ke kereka le ke kana kereke yuan okay so ke fitlile ka boyfriend mo Soweto ne okay so boyfriend ra khawana ke kena le mme o le kereke like ke khawane le motho ke ra ke na family okay so ke dule le mme o le okay ke dula le no tsa manako ke ratane le ngwana ae hey gangan ya vela yeah so ngwana teng o na le room go ntle fine re dule re ratane sentle a re ratana moshimane o nthatile ene nna nketsetsa everything vele. That's nice. Mara ke batho ba abusive. Like I understand ha re dutse ko bojwaleng. Ke tshwantse ke dule ke mo shebile ko matlhong ha nka sheba ko siteng batho ba le kaofela ba mole ke baka ene chomi ya ka ne re ke sa bojwala ke re ne re ploma ko chomi ya ka so le TV a ke tshwanela e shebela tshwantse ke shebele ene ko matlhong yanong o dlala stage lene mo yanong wa sheba ko siteng ke problem batho ba kaofela ke baka bana ba monteng plekeng tshwantse ke dile ke mo shebile so ke na bojwala ke tshwanela go sheba ko siteng la le bua ka tshwanela comment wa itse ba game ha re sampane re gola ne re dlala stage stage phela tshwantse dule so freeze it so yanong ke stage so chomi ya ka ka letsatsi le ra ba mmolela re yazi ma ungafuni ukuthi abantu bazela ngithi ngiyathengisa angcono ngicount wonke lamapia sefridge wathenga ngibeka ibhodi egate ukuthi ningazazi out of stock ngithi tshela ku inhle kakhulu Mrs South Africa kundlela yonke intombazana Mrs South Africa just so mngani wami tshela kanjani ngini was very ngicount wabhatala wonke ukuthi ngingasayifaka abantu ngithi sohlala kuyimi because yakhala nezikhala kanje uyasukuma lo muntu ungayitsho ukuthi yasukumusha ibhodlela phezulu kekhanda Ushapa the guy. Ushapa mina. Utlesa ka rwatswa. Uzongishanga le bhodlela. Phela ngimelanga ngicomment mina nizoxoxa nonke mina mele ngithule. Ngiyakuluthi. Wetsa interview taba yesirala. Okuhamba kwesikhathi kuhamba ngithi ngihlala naye ngithi ngasikhathi umubi umdala. Angithi uya understand le nto.
umdala umubi. Ngalo sikhathi leso ke ucabanye. Khamba kwesikhathi ngamitha. Mntanakhe. Yo manje ukhipha umubiza. Okay, bangani bami basanesibindi bazoyimithela nawe into so. Kusho ukuthi nokumnandi kanjani eLas Vegas ukuthi uze uconceive. Uthi angithi phela umuntu okuphatha kahle ubu-understand lo muntu yonke into oyifunayo uyayithola. Uyakhohlwa ukuthi ku-room 20. Khadi lakhe lihlala kini. Number 1 basemsebenzini. Yeah. Number 2 ye-true ethi makangene emthatha amanda aphinde kuphela yini ngithatha into eyidurayo. Uya-understand hamba kanjani letho. Uandapende kahle kahle. Ngamitha lo mntana masengithi kamngani nami ngithengisa utshwala vele sihlala silwela lapho kuleyo ndlu. Ngishayise ngegate mfana sichitheke isisu. Vele masichitheka ngimtshele ngithi ngcono uzibulalela wakho umntwana. Mara ngivele ngithi thank you inhliziyo uNkulunkulu ngincedile. Nemi. Nkosi yami uze nenye futhi Lerato. Mina ngiright ngeSoweto podcast. Ngiyathatha masilwazi bengimtshelani ngithi mkhulu omdala omubi. Angazi nokuthi bengikufunani. Bengimtshela straight ngithi umdala. Manje ilento leyana le yabantu abadala nakayishaya nyana. Yena bengakagogo ukuthi ugugile like ngithi security. Okay. Yeah, understand. Uyagada. Bekasebenza la eSawa eStandard Bank head office yakhona. Okay. Yeah. Ngimtshekisa ugugile angazi bengikufunani awusemuba ngaze ngazithola indoda so. Ngizwile bathi abantu abadala abobaba ne bathi abakhona ukuncabuzana mabancabuzana yena besingayenzi umncabuzana vele. Vele umncabuzana besingayenzi. Nekidishwasha mntana. Ngoba uya understand. Mba kuphela. Bekangishaya ngembano mali emsebenzini. Why? Hayi nami kahle lapha benga ungijola izenzakalele ngendlela ezenzakala because of the situation yami we understand bengekho right ngingaya ngothando elika mara ngathina sengimthanda noma mubi kanjani ngabe ngihamba naye nase strateni mos ngingazithanda and laba babi yibo bathanda ukubamba naye izandla so akubamba isandla senze yena ulethwakana mathu and kana kweo kasiya gona phela ya bua ne ba o shebile ge ba buti ba le ba ditretse ba o shebile ba bua ka gona go khone go re bona bona Lerato uyamazi umuntu ukuthi ngike ngala amaphayisa ngawabiza bathi bangithatha izinto zami banyisa kithe kahizo marazange ngifune ngathi umngane amdlala ngale bayangidibula kumngane maniqeda ngabuyela wabuyela futhi kuleyo ndlu ubuyela futhi kuleyo ndlu le the way kumnandi ngaphela mara motho if uthita mina mara toxic yena bengithutha kahle inkinga bekwisandla leyamuntu ake correct ngelinye ilanga kwayenzakala ke wayengayenzana ngathatha ikhadi athi nyodrawela umntanakhe ngazidrawele yami imali ngambe nefone ngadelete ngithi ya click manginika umntanakhe lekimnika yona angazi wayejumpa kanjani ngokutshela ukuthi ngalelo langa lelo umfana akangibulala aphinda ngibulala maqeda umfana ngithi sihlale erumini ngabalekela endlini ngalala embhedeni kamama Mike angithi uyazi ukuthi lebuthanda utshwala uhamba yethenga amabhiya siswathi athi nayi uyakhe ngene namabhiya lapha erumini yo bawuthole jwala okay ngalanga zange ngiye kuleyo bhiya ngiyithanda angithi uyazi ukuthi uye wawavula ayithi umfana wafaka i-alpirim ngapha nangapha wayidlalela erumini lakhe angazi kwaba nento esilala ngalala ekamereni likamama Mike wayiphuzela wayiphuzela amabhiya wakhe ayithi maqeda kwaphuza wangena endlini umfana sekayaxolisa ngithi mina sengilinda amaphoyisa phela ufuna ukungikapha ngiyamo amaphoyisa mawafika ayikakamsebenzi i-alpirim umama yakhe na amaphoyisa lebe ngiphume ngithi uye lo bamkhipha amashulezi bamkhipha ibhande mangene evenini ubhuti wakhe avela ayileba ngithi amazi lo muntu security umsebenzi wakhe le phoyisa lomfazi lethi ayilebo sabona bakhuluma nawo kwenzakalani ikhuluma ngithi hayi khulumani naye ningambophi bakhulume naye baqinisa amagama awunamntana olengana naloma ungasamfuni umtshela ukuthi ahambe aye kubo ayibuyele kubo maka bamehlisa mabaqeda umehlisa sibuyele endlini ngisendlini ene ayiphume erumini azohlala nami nomama yakhe basinikeza amafoni ukuthi maqala usifonele angene vele room mama ngiyaxolisa mama kathi ngithi wabona amafoni namba nawo waqala nje umsindo masikade bangithi ngithanda utshwala nami ngithi asihambe uyongithengela amabhiya lapho uyothengela mina ngithi sihamba sokuthenga lamabhiya sibuye sihlale kubo mama ngicela ukulala nolebo roomini bathi asikho stress ungamthatha ulephelana nerumini mara sifuna umsindo masingene erumini angithi mina i-second into engizoyiphuza yena uphuzile azi umfana kimi angibambi ngathi ubhuti wakhe uyezwa kwelinye room
Liphirimi yanong halisa bereka. Uyiphuzile nesayenza kuye phela mina ngazi. Awuqinile. Hayi ubhuti wakhe makavula iroom yake lulembe ngoba sekukhulumele. Hamba ulala nomama endlini, ngihambe ngiyolala nomama wakhe. Ayisalele roomini lakhe. Ekseni ngilinde umuntu ozoya emsebenzini imande ngithi uyangigogotela uzoshiya isikhiya. Akunamuntu ogogota imama yakhe yabuza hayibo kanti kwenzakalani. Ngithi nami ngiyamangala magogo umuntu angangagogoti. Umntana wakhe ubaba sithe akuyobheka ukuthi kwenzakalani. Ngithi window beliphukile umntana alivula umntana mangena kudala iqedile alipherimi ngayo. Savuka nesidumbu. Ufake nepijama yami la. Ima, ubani ophuzile kokugcina? Yena uyiphuzela amabhiya yakhe ayi-1 umuntu wami. Angithi A1 bekweya. A1 nelehawo, A1 neleya Azange bekaya. ngiyeke waphuza mina. Azange asibana for over 2 hours. Aloku ahleli nje shothi lokhu iyamudla ngoba mana lo ahleli kube ngilongezi ukuthi lo muntu uhleli phansi akasukumi. Ngise kaphuzile like shothi bese isebenzi aliphirini. Wena watsho ulokhile manto. Okay. Kusene ngayivukela nesidumbu masithi. Hayi wena. Avula umnyango nasi isidumbu phansi. Basaba nokungizisa. Sibethisa hawo. Sana babodwa. Ngithe mangena ngabela ngathi angeni la. Ngeke ngibukele lezi zinto mina. Ngajike eminyango. Umuntu. Vele bekufanele ayiphuza ngithi uke wathi kimi kunandede ezongithola phela mawumumbi uqala ukuthola intombi engakufanele. Uya understand how Uyamzama phela, uyamzama. mawumumbi uthola intombi Uvela hlanye. Yeah, uyayibo. So bekafuna ukuthi sishone sidzu. Ngebhadi kanti uzowaphuza yena. Wona wethu. Idlozi la angithi ngithanda utshwala phela mawungazi ngithanda utshwala uzongibamba ngotshwala. Mara Miss South Africa waya kwenza soma umubuyiza. Hayi guys aphuzani. And asikhathi umdala omubi angithi. Yeah. Miss South Africa mara yini inkinga yakho Yini inkinga yakho Miss South Africa? Phela lo muntu lo ngimthole anesikhathi eside angasajoli. Angazana girlfriend. Hasana taba yena ngisa give up ile kona ngathola mina bese ngayitshela uthola umfazi wamampela wakhe. Wamampela. Wamukhafisa. Yeah, yena bengimhlangisa mara ungeke ngijothe manje masisetshwaleni mina ngibukele wena ebusweni ngabheka abanye abantu. Ngaphe lo uyathuza especially mawuphuzile. Okay, abantu babaqoqa etshwaleni uzohlala kanjani ungacomment? Ngomele ngithule mina ngibukele wena. Send emoji nje. Uvela uthi heart. Hayi cabanga kumele ngibhekezwa ngikhona ubheka emasayitini ngibhekene ebusweni. Mubiza. Yena bekamubi ukuthi umpatho bekanayo nje mina. Hayi Zagang na yonke into. Shidada. Bubi bonesha. That's why nohleli wakhuluma iqiniso kade ngasasida bayimali Shidada. Amapholisa athi sisiyale ngiyeke ngifuni ngithi ngizolala kumngani wami ngiphinde ngibuye ene beyibhlungu ngoba maka offer ngithi uyaphuza bengivele ngibhuke kumngani wami ngithi namhlanje ngizolala kwakho ngithi ayazi yoqala ngathi ayikho inkinga mngani wami ungigogotela ngithi ngiyayazi impilo yangadla bada-ke bekahlanyiswa utshwala ngithi ma off bengalali kwakhe ngitshela umngani wami ngithi Neli namhlanje ngilala la athi mngani wami asikho stress ungigogotela Shidela ngixoxele indaba leyana eZagang. Uzagang yena uright. Mnandi. Yonke into nje right. Manje injani? Phela kuna nalezi esigobekile hayi yona shem uphiwe uright. Uphiwe uright yena kulesiphiwe kahle akafanele ukuthi ayothwasa yene usithwasisile nje. Isiphiwe sakhe. Umpeli. Cho. Awukhafisha. Yeah. Masinya wami. Nkinga ilesana. Manje unobheka kanjani amubiso manje Las Vegas mina ngingasifihla so ngithi hayi angeke uzifihla yazi kuyahamba uyamjwayela develop umjwayela umuntu umuntu wami namamubi ukusala wami egcineni. Yeah, understand le njani uyamjwayela phela mase wa develop ile ma-feelings. Ngiyatshela yazi uyajwayela bekamnyama mubi lo muntu. Mari esitrateni bese ngijwayela ukuhamba naye angisasabi. Naseyindaweni bese ngihambela naye angisasabi. Bakhenyani. Hayi mangithi korela liphese yonke into. Bese korela maliphethe kahle liphethe yonke into awuna choice. Liphethe yonke into korela.
Ha mara yazi kubuhlungu kanjani makuso. Manje corona belifuna ukuhamba nami ngisho belifuna sihambele siyithumbi. Nge-heaven inwe-2. Seven. Nozomuphe heaven. Hayi idlozi lami langigidela ngoba. Letha ngeke awinda umntanami. Yo. Uyamazi corona khona la athi uyangishaya udaka. Umbizo gorilla. Hayi yazi ubhekile manje. Uphethe idonkey piri. Angeke ulwe nami udakiye ngamlahlela la ngathi angathele donkey piri eminyango ngathi yena uyavula lo mnyango. Ngaphuma la idonkey piri yakhe yasemsebenzini. Yo. Dali ngihlupha lo muntu kamjem lo gorilla yami. Makungambizi gorilla yazi ingelosi lakho manje ubhekile. So manje ube wamthola uTshovicho omunye. Angithole omunye hayi. Naye lo ngimtholene ngihlukumeza hayi emotional naye. Lo yasi physical wese uyangihlupha hayi. Ngihlukumeza emoyeni yazi emoyeni. Mshiye mzala. Ngiyamthanda ngikhona. Uyabona manje nawo. Kunini ngibuyela ngimshiya ngibuyela. Kusho ukuthi nawe uphethe into oyifunayo. Azi yakhala. Kunini ngimshiya ngibuyela ngisakhona. Sengize nginikele uzinikele ukuthi yazini let it be, it's okay, it's fine. Mara yena uhlangane naye kuphi? Lo wala eDobsonville. La Korea hayi. Ngasereal. Sihlangane ngamagogo. Yo. Asulama ojump istrati khona. Mhlawumbe uyamazi lo wami. Ngihlangane naye manje. So does the new guy have money? Uyasebenza naye. Naye ebusuku uyagada. Nosebenza la on the gas bottle. Bottle store. Uyabona manje isitoko somlungu sihambile manje. Ngeke, isitoko somlungu sihambile. Mara uyamthanda ngiyakubona futhi uyablush namadimbuza avela. Mara mina I know ukuthi why umthanda. Umthandela ukuthi unayo intontolozi. Hayi nentontolozi naye mara ne-bottle store. Ne-bottle store ngithanda senda every week uzanotshwala nomuntu maka off. Akusemnandi ngiyomtshela umlungu yazi ngicela ungise khona ngifuna ukuhlangana nomlungu angifuni uqamba amanga. Yo yazini. So naka-abuse kanjani emotionally nakabiza ngamagama? Yo uyamazi masakangitshela le way ngihluphekela phezulu kwakhe ngakhona. Ngihluphekile ngasikhathi uhlupheke yena ngihlupheka ngamina. No but yazi mara lento leyo ukuthi sitshele ama partners wethu ukuthi where you come from, what's your background. Inkinga because umuntu at the end of the day uye uzabe aklahlela ngaleyo magama. Imagine if I'm going to tell you ukuthi ngithi akunakudla. And then niye kukarabo nyolala khona. Nithi babe anginakudla ngicela ungiphandele la ukhona nasefrijini ngibone ukuthi ngayenza igravy nepapa nevoroso sikhona ukudla namhlanje uzokusiza ne makaqeda ukukusiza kusasa sabe silo uzaba use the same things ukuthi wena umalambana ungakhohle ukuthi wena nelethele ivoroso wena nefamily yakho nempuphu ninganakudla. It's not nice. And the reason why sikhuluma nama partner wethu about our backgrounds is because I want to understand you better. I want to know ukuthi uphuma kuphi kwenzakalani ngelife yakho. What's the way forward? Ngeke uqale a new relationship ungayazi ukuthi iphelela kuphi kwenzakalani. Amanzi phela thantatsa mayemethi phela. Never do more blaking in one. How? So have you ever cheated before? And how did it feel? And why not cheat? Ngifuna ukwazi. Like okay. Good long it was on. Angithi into bese ngiphusha ukuthi ngimchithele. Ukuthi bekahlala ngishaya understand lento nakhona ukuthi ngimchithele ngomunye umuntu. Ngisuke ngabuyela back to baba omntanami. Okay. Ngimchithela ngaye baba omntanami bekazi ukuthi ngihlala naye. Okay. We understand. So wena nofuna nje ukukhipha leyo leyo nto leyo. Ngiphume ngithi ngiyobona umntwana emndeni kanti ngizibuyela kubaba omntanami. Enokumnandi futhi nakhona. And naye ubaba omntanami wazi ngihlala naye imali bekakunika ngilo ngihlala naye ngiyoyedla naye yena lo. Hayi ziyakhala. Emarona kapetsha rona banyana. Wait akwathi usixoxa stories mara I've been through in that situation before. Nakathola shelter ya rough yo
akwathi ukubua libitso le. Ngiyathola imali rough yaka babam. I think it was 2009. Ngiyahlangana nebaby daddy yami. Kanti ngicela ukuthola imali mara at least nengizamile ukuphusha nyana ngiyenza izinto zasendlini ne. Most sethi ngiyankari yafela te maybe sokusethi boma 30k. Ngiyahlangana nebaby daddy yami. Uhoti hang mude nice. Nalapha yana futhi Las Vegas imnandi. Ha bona. Awumfana ngenzela. Athi uqale ibusiness yamakhaloni ufuna ngimklathe ngiyamklatha kuba mnandi mangimgcwalisa kanjalo kumnandi relationship and futhi ngithe angangiphi back. It's fine baby, we doing this for us. Kanti mina ngizokhetha mangikhetha chelete beyifela and then ngihlale Orlando East eLimbete Street. Yeah, by that time man my matric ifeditse ka 2013 ngihlangane naye 2012 2014. Yeah, 2014 ngihlangane naye wijile Mshimano leChotele akubathela ubua libitso la hayi so sengrand hayi. So yeah, brothers ngambetha wena ngemali yaka brothers ne bangazi iphuma kuphi. Mina bengiza la yena angayazi iphuma kuphi ngoba bengibeka ngaphansi kwamatrasi mase ngifihle kahle imali ukuthi angayiboni. So if khona manje if ngiyakwakho manje ngiyavula amatrasi ngizoyithola imali. Angithi manje ngisengithola umunye ngisahambe ngale ya place bengi. Okay, manje ukuyi yo azakhala bafethu hayi kuningi. Phela yena uya understand bengifihlelana unesandla uzothi ngithathe phi imali angangiphala yona. So did he ever found out? Benginokuza ubaba umntana mbeka nokuza ngithi bajwayelane eKaseli 1 sihlale naye sihlaleni so siphuza. Asathi bigore utswa ko Diamond. Sihlale so siphuza sonke. Angilo iphuzo khanyana lentse leblomile yini. Sibuye ka bomfana umfana bekadlala kuba ngithi afike ubaba umntana ngithi abaseKaseli 1 wazihlukene mara besihlala sonke siphuze mina ngazi ukuthi kwenza kanani ukuthi nginokuya nangale. Mabakunja ngapha uya ngale. Mawungidinile ngapha ngiya ngale. Mabakudina kada uza ngapha. Sakhala. Besilokuhlala sonke siphuze. Guys, is that fine? Miss na phone elibile ya ntlhola bona ha ke etsa so e gotlela ko fatse. No, since no press, no sa party. Efeng ko potlompon. Ya robala. Ya robala. If the screen goes to sleep, what is the problem here? Bona, he's sending here. So bona e gotlela mrao happy. On the keyboard there. Okay, it's fine. Okay, it's fine. So my love, ngifuna ukubuza ke isigaga and ngicela ungiphendule honestly. Yeah. So who was better in bed between the both, Gorilla or Baby Daddy? Baby Daddy. Kusho ukuthi wena uhamba ngabomlaka because uthe umubiza uGorilla ophethe Baby Daddy vele uyo obetha ukuthi Baby Daddy angithi sahlukaniswa ifamily kahle and the family methanda ukungena indaba zabantu. Hayi ukuthi ngilahlela ukuthi wathi akasangifuni or ngathi angisamfuni. That's why we kuzojumpa libota yalo ngolommona. Miss South Africa. Hayi into eyenzayo wrong. We cannot have ama beauty pageants wethu abe so. Ni wrong. Yeah, understand ka Baby Daddy. And they just stay close to each other. Yeah. Bakhule bonke eKaseli 1. So leno we enjoy kakhulu ngale yipi style esiphi? Yo. Ungangitsheli bona uzilungisa le. Vele bengizenzela mina. Okay, yena uyalala nje. Ya ngithi ngicela ukuzenzela. Amahalo mfana wayalala maka. Angithi phela ukuya ngokuthi uyenjoy kanjani. Phela ilebe mina bengiyenjoy kanjalo. Ngiyasibana mfana. Ngiyasibana. Usebenza ukho phela iyakhathaza yo gibela intaba. Okho phela phela angithi makinayi bengifile ukuthi mangenza ka so bengimfila. Oh lezi zine hayi awumfila. Nengishaye izinto leza ka R Kelly. Guys wabona Exactly to women like her. So your advice to women like you ungathini to other women?
Eish. Hey, asazi ngoba nathi abafazi sometimes sasitonywa uthando. Yeah. Uthanda umuntu ubona ngathi ku right ukuhambe kwesikhathi sibekezelele abuse noma si-abuse silokuthi kuzolunga gcine nabanye siyashona uya-understand nama ungazi ziya-understand njalo njengomngani wami ula uthanda umuntu understand. But do you ever miss uGorilla? Hayi samkhumbule mina futhi ithe ukushona kwakhe nje ngabona ngathi umthwalo wami uyehlile makhambe. Angibi nayo futhi naleyo nto. Phela umuntu bekangaphila indaba yokudlala. Yo. Right, mina sengiright ngawe ngikusuthi. Ngicela uhambe sisi. Sengiright ngawe. Hayi. Okay, we are happy to have you today. Siyabonga ukuthi ube wazosixoxela ngondaba yokaGorilla. Ningakhohlwa guys, you have to subscribe and like. Please. Soweto Podcast Love Heist. Issue.